Myanmar buaina chu ni zat chuang akalta a kumsang hile som pathuma Miss Myanmar polo ni to third het po om hle to lo sipaite kakap ve do ne ati ve mak mai mi satrangin sipaidowa ral thuam keng turin a training mek kumsom thum pani mi third het hian Facebook a silai keng lai thala ka phochua ka tuna chuan kan be le ta hunta e kan man ruwa chu ral thuam pen keyboard le democracy du tu te ta na poisa tho po ani theya zalen na kan sual konga hian mi zongjong in ti tur kan nein ka hria keipo chungji nga chuan ka bang chuang lo tuna chuan ka in pe towa ka theina zongjong ka hlan do na kanun na ka chan do na ni poin mi pui zalen na chu nun na hlan na tla ka ngai atia South America a rol rala chetrin she guavara thu khochang revolution chu apple la mina atla khun nga anilova soitlak na zo kani hein do na mang hian ne na kan chang nge yang tiatar lang tel bokane third het hian kumsang ni le som pathuma khan Miss Grand International Competition Thailand kumtin an nei thrina Myanmar ai alo otoa anrama nula mel thale pian thiam mi somru katranga anram ayo tura an thlan chua nal thei khanin ril rulama po anram mangai na thuk takaneya ram ayo zowani zia tun thlengin alantira beauty queen ani pialama hian gymnastic instructor le lemchan thiam ani telbok April thatop khan rangun atrangin athrian pakhat nen antlan chuaka anram chim lampanin Korean National Defense Organization a Indonun Chanjir Turin aluta Facebook a Tarlanda na trangin thakhat le chan vedon chu sipaite beile tur hian a training to ne thalai dangte anga training nei tura nam sipaite abel ma hian sipain thu nei nan la chu adem thu aloaw chua pui to thina sipailal sual laka kun kan du lova kan beilet zel don ti board velte anitlang pui third thetiba ka hian kumina Miss Grand Myanmar contestant han lei poin sipaite du lo na aloaw chua pui ve mek boka sipaite silai puwa ka wangin mitam tak an thitoa pui kan nga ye mi puite chuan democracy ngiatin kongan zoa keipo kanram ayo tu kanina ngin Miss Grand International a hei in dona le buaina are theina turin stage a kakal veang alo tito thalai te training hi kumsang khajakwa somriat pariata khan alo thleng toa chumi nena ngai tua chuan kumin chu danglam tak kanito riat kuma khan All Burmese Students Democratic Front member then khat chuan nam sipaite anzoma mi sang khatvelin ral thuam ngai toin sipai pol thran andin boka chungmi te chu tun thlengin chakwak lo chuan anla omzui ve zela amai ro chu che chuak thei ani to lo nam sipaite hi kachin le karen lam an bel de bera nam tlem zok sipaite lo do shrep to hian kol ho chu an ring vak lo sipai hovin en thatu ta na an man ani te an ringa chuba ka khopuya seilianin nam sipai nun hreom tak mai an han trom pui chu tor har antiviawa mitam tak hrile chothra mu lowa wangin anthia anin rel bol na thalowa wangin anong robzui viau anmi lesa sompanga te chu phatsan na lama wangin anlo ti hlum to bok hemi nu hian khosang sanga puak thei thil tenen chet an tho trana ankuta poisoi lo thi te po anom nual sipaite chuan firfia ka puangin ramdang poin tran puina an pemeu lova an huai senale phubala kan du na ngai toin anni turang anni phatalowane hetiang hi kumsang ni le som ni pakhata hian athlen non le theina rem chang omta an Miss Lui Tarthetin azom tak United Defense Force mi sang khat velom na chu Students Democratic Front taya ading toa Irawadi Federal Army tenen hengte hi kolho nam sipai tharte ania nam sipai lo am to sa ten Federal Army andin huna antel vengei po arinoma tuna chuan nam sipai te hian kol thalai te chu anpom taviau nina langane sipaitan tual chungin dona
an la ma chon ngai lo chu an ma a chop chuina om mek ni na langa manli rangun le ni pi roa te police le sipai station te beina a thleng zeu zewa nam sipai te chet na ti lova chuan thalai hovin tual cherral thuam manga an beina ani deutlang puya tharum thona lian jok ain mungin kongzo manga nor huai hotna chu thlakin om chomeka mi puilam tharum ne na an chet na mun hi a in zar phar na sa to hle state rang ranga an che zelane Myanmar ram kalphung hunrei takatranga lozir to te chuan nam sipai te hian democracy du tu thalai abikin khopuya che te hi an pui ni na lang tian soya nam sipai te hian an be tur chungchanga intelligence information poimo tak an rol ruka thalai te hian chet na chu an kalpui ta ni anti hei hi sipai tan thil thar ania nam sipai te le kol thalai trang rual chu an la be ngai lo mipui sarkar an nam thluk ma jong khan sipai te hian nam sipai te chu tlang rama an beya khopuya hu hang an ron nei thei tur chu an dang chat theya ma se tu na chuan khopui thalai te chu nam sipai hnuaya an training meka khopuya po hian tuna yana sain an la chengei don ti hi tuna thilom dan atanga langchiang ane khopuya an chet na hian sipai te chu anam thluzo kherlo ani theya ma se tatma ro te tan mun rang ranga ral do tur om dona mun tin maya silai le thilpuak thom ari khuna chuan sipai tan chet lak a har sadon lutuk hei hi hriain sipai te chuan nam sipai trang rual tur chu threndar tumin inrem na anei pui thei tura lang te chu abekwal anei kha khopuya rol rala che tur hian film khure ro chu angai don riat kuma kol thalai te chet na chu firfia ka chet na anga ngai thei tur ania tuna po nu naw le poi soi lo te him na an ngai tua lo ani chuan chuan din mun alani thei fan niin expert te chuan an soyene sipai te hian an din mun chu ngun taka an ngai tua ve atul taviau ome khosang sang abikin tlang ram lama khopui veng him tur ral thuam keng pol an ding ta zela hengmi te hi sipai te chuan anin kana ne angin lang thin ma se in dona top tina ni chuang lova chuak le me kanom rualin la chuak tura in buat sai te po anomane chin state ta mindat lama me ni som pahnia tang khan MDF le sipai te chu anin kap thar le a in ka hai nei tura anin biak na sipai te chuan an thutiam an hlen lo ninan soi MDF chuan in biak na kan nei to lowang a theyang angin kan khoven himdan kan ngai tua to don ani anti MDF kuta hian sipai som ni velin nunan chan to ani kha tamu lama ral thuam keng polandin TDF chuan sipai som panga ayat tlem lo an ka phlum to ninan soi ve boka sipai chet natna bagole kale ta chuan phubalak an latum boka sagai state changwa thalai le sipai te in ka thom hriat tur te po om bokane KIA le K Newton sipayan pot darbok nen ral thuam nei chezok mi puile nam sipai te hian chaklam an panzel KIA chuan sipai in thiar lu belna kongpoi mo tak mansi le mabeinin kalpona kong an thunun to a thole ni tanga anin kap chu silai thom alare hlei theilova Myanmar thalai te hi nasa zokin an chele dona nam sipai te tranrual hunin anom dan tur chu ashil thui hle to don ninalanga sipai te anlo po darkara hian ral thuam nei thazok le training nei mu maljok nam sipai te hian raman la ka ngai don niin expert te chuan an soi hetilai hian mipuin sipai company te thil siam chua an dodal na chuan omzia anei hlebok anrama BRCM chuak tulian ber Myanmar Economic Holding Limited le Kirin te trangkop chuan kumsang ni le som ni pakhat chungin an thil siam chua chu kum masa ngai tuin azad vevelin an thral chia tian puanga mipuin sipai te kan threka an sum don na kan nual suat na chuan omzia anei hle ni antia an lom hle
Myanmar beer hi anrama beer za a somriat vel siam chuak tu ania mase mipuin intina antin meu tolo thingpui dor te chuan anzuar chuak du tolova mipuin anlam ngai heklo January tranga March thlachung khan until siam chua ralna chu za a somli pakua point parukin atlaniam toa a hlok na chu za a somli paruk point pasari velin atlaniama chu dollar makta duai somli paruk hu velane hemi chungcha nga hian kirin chuan thu chua siamin hripui leng wangle buaina chuak wanga hetiang din hun hi tong kan ni antia mase mi puila me ro chuan kan leidu lowang kan block wang ani e anti ve thung hei hian alantir chu sipaite hian chaklamain chaklo lam anpan ve zela sipayop na hnuaya kun du lo mi puitele nam sipaite tranrol theina te an hmalak na chuan an hmalam hun chu a hril don tina ne